Don't tell me wrong ne. Yazi ngisihlalele la eNaturena ngothe ilanga la nale weather wazi uyashisa or kuyabanda ngithi ayi ngoba ngibhorekile. Awuthi ngithi clep stress kuyobona la kaMike ngibone ukuthi bayenzani maybe ngadobhi yamstelo lamaqandanyana ayithula ayibondile. Ay ngithi clep stress kuyobona. Hayibo mangigibela phezulu kuyobona hayibo lebonda leli libhobokile. Ngithi hayibo. Hey, mufuke ubani ubhongozele bonda leli? Ayamazi leso lokuzilahela hihi monda sidnabon buta Mbokazi kuyena thuba ndibolo ngithi baba Mbokazi ubhobozele bonda athe eshade yazi ngathi Grootman eshade khetha bengihlala ngediski lavele labhoboza ibonda leli sorry ngizotshela ubamkhoza ireplace ngithi baba ithi ngibhekele ibhola ukhaba ngani mfethu mangithi ngibheka le bhola la khona lingaka sibani Ngithe baba ulibhoboze kanjani lebonda leli athe bekakhaba ishoti ibonda labhoboka ikhipa yona ithe ithi ibheka ibhola yabona ibhodo eligcwele umdoko yaphuma endleleni ngithi haya Mbokazi ungasozodlalela la ibondeni sibali wathi le khipa ithe uMbokazi akhaba yavela yabona ibhodo eligcwele umdoko but gents, no jokes aside, ne? Ngicela sibhekeni uMbokazi kahle ayatshela uthi utholile ngo 1996 yazala kudala la bheka le portrait kangakanani sibona angeke bele sibisele lebo uMbokazi lenqawu ayina 19 lenqawu namanga bjets yo ke ngisho la mangibeka nje lo Mbokazi sibale bayothi hey hamba lo bhuti wakho ayeke ngiyala bajets